Dasar ki aku benang be di bohongan ke situ. Masa kenahan gua Geus lah bae. Bisa juga, Cok. Jelas ya. Nah, kepikiran deh nu kamari teh ya. Kepikiran sana. Kepikiran Mang Panjul, mau yang Mang Panjul jadi teh enak deh. Nah, gitu ya. Kumanya. Nah gitu Ida mendibrakan gitu. Atuh geus kumaha? Emang bener kan Mang Panjul sekolot terus wisan di sih. Wah, lamun bae ya. Sih, Bantuan aing ya mikiran. kan saha. Aing bogo kasih Ida kamar aing dihina bae. Aku sama buat pasio kas bal saeng bawa kasih Ida. Emang kunaon? Aku nyari banget buat cokas bal saeng. Atuh aing bogo mah joren henteu Ngaca tuh ngaca. Ngaca banget sia ge hideung tah. Kos beungeut bol saeng sarua. Itu awat bacot sia. Atuh eta siang ngaina aing tah ngaca segala. Tah beungeut sia ge hideung sarua. Kaos doang ngagantung. Pag siya ngayon nakain. Atuh sia ge sarua ngaina ka aing dasar ontolohon. Aki-aki. Tuh sih tuh. Mana? Biasa we si OS ulah kitu-kitu teuing. Pancing siya bogo. Atuh bogo ge ulah kitu-kitu teuing be. Pan aing jadi hate keneh ye. Kumaha jeung sih dah. Dihina aing bebeakan si Ida kamari. Pantes bae sama dia kage. Bukan buat kes bol saeng. Kan sia kitu amat, kos banget ganteng sia ge hideung tah. Tuh Mang Panjul. Mana aja lain? Oh ganteng amat sih Mang Panjul. Ih, jauh iya Mang Panjul. Oh di tukang ganteng amat tapi di harap sih gak anak gua ih. Sia mah da kabina-bina teh kamari ngahina aing bae. Lainnya hina. Naon tuh eleng ngahina? Tadi tapi enggak. Nah, sada ih. Kunaon emang teh tadi mah cenah ngomong ngeunaheun. Ya tapi ngesalkeun mah nyele Mang Panjul ih. Ngesok kenaon gua Geus lah bae. Parasa Kak. Apa? Kaos asa ikut aja. Ai. ngesok kenaon gua Lagian Mang Panjul ngomong nak kasih kakak budak bogol kai dateng aja apa huisan gitu ih. Parah sih mah da ti kamari Terus ngahina. lah gandeng lah lapar ya. Emang saya lapar. Lapar. Geus wes meuli nasi padang wes. Ayo. Yuk Kak. Mandi tuh dia. Pakai lah Rusia di tengartikeun geus kita pakai eta. Pokok kamu di Padang, tuh diberi duit tuh. Loba-lobanya. Masalah sebeuna be wes. Eta sih. Parah amatnya si Wes, kau yang tahu nasi padang kalau awalnya dibawa. Awe amat, tepak kata si Wes tah. Aing tinggalkan sorangan. Si wes motorna. Kanyawan mogok. Bensinan. Nagi terbensinan. Asa kunaon ieu? Dari ribet di dieu, kunaon di motorna? Mogok, bensinan beat. Biasaan motor tadi dari Karena mau motor teh bensinan, bermodal. Bisa juga, Cok. Jelas ya. Jelas. Sorry. Bang Ai kunaon buburuan. Tuh, si Ida yang dibalik dulu sendal. Emang kunaon sampai di Paledogan Ternyata budak jelas tadi bro, cuma nanya ke motor doang mogok. Terus lu kemana? Kalau yo gandeng kilu. Ilu atuh. Yuk. Si Wes pakai gaya, terus nyata pakai duit. Apa motor yang usia duit itu mas? Tanya Mas Bay, kenal? Nungguan si Wes tak meuli nasi padang gua bae. Nangguan si Wes. Oh, Kita nangguan si Wes. kita meuli nasi padang tadi. Kita sorangan kalau ngajak-ngajak si Ida. Orang tadi nyuruh si Wes. Di mana? Lu kan itu di jalan karena kanan nasi padang, bakso, cimol.
Wah, goblok tuh si Westnya Aku di tititan. lagi Mas Bay nurut bae nang bani dia. Lihat pentingnya, oh, balik deh dasar ontolohan ke budaknya. Nah, gini ya. Ya udah ayo. Ayo. Jangan pot di depot. Dasar ki aku menang be di bohongan ke situ. Ayo, ih capek numpang bae. Orang tuh yang motor tuh, hei orang motor tuh. Motor sama Mas Bay. Aja motor sahabat ke. Itu bisa mau nak. Oh, aing tuh bisa mau bagus ya. Aku ada. Tuh bisa mau motor aing. Itu mana tuh? Ayo tinggalkan. Woi, motor aing euy. Mau kemana euy? Lebok saya dah guling ini. Ah, gara-gara Mas Bay ya. Apa sih? Turun Aduh, nyelem ya aing. Oke guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Action. Awas jangan hidung pakai di jalan tak boleh. Maaf. Kadang oh. Iya. Action. Nam si Wes motorna. Jangan mogok. Tuh, lo bejaan tuh ngomong naon. Oh, sama duit minta